kesehatan dan limpahan rezeki, amin. Kali ini saya mau mancing di tempat ya, kalinya kecil tapi ikannya banyak. Oke, untuk selanjutnya ikuti terus, kita mau mancing. Alhamdulillah saudaraku, poin ikan sepat lumayan besar ini, mantap, top markotop. Le, tray. Lumayan cerot iki. Iwak uceng, bro. Uceng lah, belayan lah. Tak gorengan. Alah, jatuh. Poin yang kedua, uceng. Lumayan nanti buat makan siang. Oke, lanjut lagi. Ya, dipangan. Kayak pada mencolot. Yuk, delep na, yuk digawa maning terus. Delep. Dingsep na gue ini. Wah, iya. Dingsep na. Wah, timbul-timbul akan tok. Langsung dingsep na selep gue lah. Nah, terus. Dingsep na. Iya, strike yang ketiga, bro. Strike yang ketiga, bro. Sak jentik poom pelayan. Nah, mantap. Ya dipangan bro gitu. Ya, les. Oh, alah, lopot. Cara maning. Meh candang ora ketangkat bro. Yang keempat lolos. Kita coba lagi, mudah-mudahan nyantol. Tangan maning bro, yang keempat bro, mantap, jaya, top markotop.
langsung. Wih, get-geti wong tok. Ingin pindah prono nyonge ah. Kawanannya kayak pon. Loh, sampai mana? Oh, setrek lor. Mau pindah malah setrek. Setrek jangket. Berapa ya? 6 apa ya? Lumayan lor. Ya apa ini? Li? Ya apa ya Li? Tek. Perasaan dia. Oleh lek. Kita coba lagi di sini. Coba tempatnya Om Ali nih. Mantap apa enggak? Trek lor, Om Ali lor. Ujar. Wih. Itu non itu. Tidak dapat lor. Bener nang kuna coba dipakai. Sabar dia. Kono yang lambar di arahin kono apik arah Apa nyeleh? Nyeleh kok ya ngomongnya apik man. Nyeleh mana ngoleh nyeleh mana? Kopi ini di, Li. Hah? Wih. Kayak. Oleh. Orang bersepet mau. Oh, ngono kuwi, Pak. Gue ora gelem munggah kenapa kecepet nek? Hah? Kebuatan apa nih? Ngopi dulu lor.
iki tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelai. Gudi ya. Om Ali lagi lur, mantap tok Markoto. Unjar teman-teman. Hai. Wis gandos Om Ali pancen. Gurih-gurih jangan menir. Siapane nggawa supane bae, Dur. Lho. Oleh lur. Mr. Crab. Kelakuan Mr. Crab. Udah malah Mr. Crab. Bismillahirrahmanirrahim. Dimakan lur, dimakan lur. Dimakan. Ayo, delepna, 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 digawa. Oh, setrek lur. Alhamdulillah. Pakai doanya Mas Om Ali. Om Ali. Setrek lur. Mantap jaya. Pakai doanya Om Ali manjur. Kita coba lagi lur, setrek yang ke-8 lur. Yo lagi. Makan lagi. Delepno, delepno, delepno. Ih. Aduh. Ora kena lur. Yo dipangan maneh terus. Digawa sisan, ndep 6 ngisor. Telu ngono. Yo. Ah, iki tok. Delepna, delepna, delepna. Yo. Oleh yung. Oleh yung. Oleh gede yung, mantap jaya. Top Markoto, ngenten pancen apa? Ini putihan lur. Wah, mantap lur. Mantap jaya. Tungane Om Ali pancen manjur. Tungane Mbak Roko. Trek yang ke-8 ya lur. Ini yang kita cari yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Oke teman-teman, karena hari mau hujan, kita sudahi saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.